Di na to sa noro balik. Ada urus bapak bisa engko. Kaki bingko dia, gunanya mau menjadi dibenarkan. Pasar noro tang urusan. Mak kaki jong. Berlin balen macam ah. Jadi nala, tak macam sengko. Cek dai ya jong. Balen kaki kau melein benih keng berci. Tapi nisa. Niser de remah, gua mulai nengar ruah. Kok teropad bija kanca, sekemas epet bah, langsung berdaya dan mata. Taung kun na bapak ya. Kau nyelingakin kaki pada bi kanjana. Berhubung kepada nengari ya, mai pada menerima. Kita bisa. Kaki kan tang orang tua. Jadi kudu bisa nyokopin pengaturan anak ria. Kenga ina. Oh dia ria kala apa burden na. Dia sampai kada i pengetahuan na. Tapi kada i keputusan na. Tak usah ceramah, mungkin tak bisa mensenangan ria. Lendi bertengah ria kena. Mak ajar lama. Sengko ngak ria, walau sengko tak padu selainnya. Arah apa sih kau mati gede nak kanci kaki? Paling goreng tak endi. Cia lah tahu, kia tanya. Cek deh iya apa? Masih kau kebadan dengan Arya yang kau terakan jagi ya. Aduh, apa? Makin telah ngemis kau tak kira kanca. Terus deh rem, sekiran kau terima dengan gina Arya. Mun kaki terwa kancan nah, kudu padu bisa lain nah. Taruhlah, seding lagi. Menju jalan wal. Demak akan nak. Ya keluar lah. Ayo apa sih kau norok ah? Cia metuan nah, tandi sepeda no lah. Malah lah. Jam ada iya tanggung diri. Pas bila cepat ada binakan naruh. Gus, pesen Gus. Bila le. Alhamdulillah berdesirakan laku.
Pak, sengkop lagi sepeda. Oleh di bapak besar nak. Kita tak tahu jian nah. Jangan bilang kaki seminta HP gua. Sengkok jam tak incem kepala nak. Bingin jam boleh ke balik. Cuma kaki nak. Mata ngerti ke badan orang tuan nak. Sengkok bu seno di ngari melolo, Pak. Montok ingat dia kas kok. Ele lagi nang keluarga tadi dunyer. Ya Allah. Istighfar nak. Setia saya kok tak butuh ceramah, saya butuh korek buntunya. Kemah, kau minta pesen bela. Oleh di bapak besar nak. Ada apa? Lah nak, jadi saya kebaikan lakun nak. Mempas bika kaki kala. Apa sih kebaikan kaki bapak nak? Tak bagian. Cik dia menak banak. Mata dia dan. Lu telepon ke? Tuh, Andari yang nelpon. Halo. Apaan? Berdiri lagi bal. Iya pada kon Rizal. Anu apa nyatanyaan? Yang kok bertongkrongan. Benar dah. Njok sengkah. Benar dah. Kayak saya kondi rokok. Ya Andarin berdinding tongkrongan. Nyambi rokok ya. Mak burun di usir. Mau balik makan. Oke. OTW santak. Kus. Apa le? Ada apa kaki Gus? Tanya mana abah sengkok le? Kacong dem Gus. Keluar buruan le. Tak tahu sebentar dem. Paling tak keranjang. Jemak kacong. Cik le tahu baban sakit. Kalau ada tina main bi kanjan. Sitin lah. Ya sengkok tak rap le. Tara pada rem Gus. Ya kebadan kaki sareng hari ya. Tina sabung tua lah. Mata lekas beres le. Cik demen akan nari. Cik abit. Gila lah. Iya, Ban. Mak burun nanti rokok kakean. Krok, kolam bong beda. Le, sekut. Tini ngari ya. Menteroy kancak na. Mau apa mengelinjar? Ya pikiran cik sombek. Kelenjer ada mah. Sejak kaki kita ada sepeda na. Ya njak, kok gonjeng ah. Cuma tuan nasi ngujak gonjeng ah. Maju lah. Macam ceng kok bensin. Kailan ba ada besya na? Iya ji jal. Tak omong era aja. Abe. Adi tak bisa. Le, mun beda ngajian na. Mai pas dem abai lah. Demak ajong. Tin itu soalnya tanya. Cik lah tahu bapak yang ngari ya. Maki keper sa aja luna. Tin lah berjalan ceng kok. Cok demak. Mun kok butuh apa? Pas apa sih ngalah lagi na? Tuh, lalak tidik. Dan Nabi saja nyusai. Merijal bal. Mau nak bareng kaki. Dem mama nyatanya Rizal. Ya njak, biasanya bareng kaki.
Abang tak tawan. Cakap beni baban Rijal. Kelal Wal. Iya kelak lah Jal. Apa Jidal? Kamben sompak kakek. Apa marah? Pokok je sombak kah? Allah Syanuddin nak. Takut pada ngatela. Mayo pindah di Sabah lah. Ada apa ya Gus? Cetak belengan golek. Bah, main tar kasur dulu. Mangalak tibi age Gus. Kacong demah. Kelak abang ambil aja lena. Tak tahu sentak demah. Je dem apa kacong roh. Cek lah tahu bapa nengak ria. Kena tina. Jadi nalale. Pola baca bagi nengkok gila. Tuh, macam ini span naudin kaki Gus. Di anak tak perhatian sekali ke tuan. Singkok metokok ajong ye le. Bah, mau ngaji kaki Gus. Yen je le. Munda budia ke singkok depa ka omaka. Minta tolong cek pemelasaki benakan nah. Polan selama hari ya, singkok tak bisa neka aki pengetahuan nah. Iya Gus, tahu saya kebeter mun urusan dia. Mun kok ki bede, pasti cokopen ke putan nah. Besok on je le. Gus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek kakek jong. Sare. Telepon budi dina. Sambil ada apa boleh? Baban kakek depan umur jong. Udah bawa umur dah rumah. Mau omong ngelak semeton nah. Ma, you tuli mulai lah. Pak, Bapak. Semua orang teman kok selama hari banyak salah kaki Pak. Oh ni bisa pengkok lah Pak. Kina lah cong. Penerima di pangeran. Iya balik. Tapi selama hari kau banyak salah. Terus ke orang tua. Sampai tak sempat minta sabar. Dia memulai ngak setia. Salah kan kastan lah. Sekok dari lambat kan ngucap. Mana tengka, cek sampai ngalak senyaman. Apa boleh, kau orang tuan. Kaya nga, icong ko. Iba do din orang tua ria.
Odin kaki sambor na. Tapi mo na sedia. Odin kaki tak kira berenang. Percuma kaki nangis eh. Oh sampai mati dia. Pengiran berita di Ria. Mereka kepada Bang Rasa. Cak mau dikau orang tua. Rasa Odin dengan neraka.